Hey, what's up, fam? It's your boy Nomas here. I'm back, fam, with the best TikTok videos. Fam, ke khale re sa lebelle di video tsa Andileng Githi, re sa lebelle di video tsa Space Anza, fam. So on this episode, we got a full 1 hour episode, yeah. Space Anza, Andileng Githi. These are the best videos, fam. Give videos that it says, that's all, like, give videos that it says. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Let's go straight to it. Thank you, Mike. Kalebo. Catalia. Catalia, so no happy, so no one can't tell when I busy with hands with them of at the motion one high or one anya ink. Anya ink, it's one melican, Carompon or Kitufet, little way. Why we are so Catalia mar? Kia conte no. Was Kahelmo in 5 minutes. Oshwele. One good Catalia. Okay, Kalebo. Can you feel it? Thank you. Di telari rata zute de mazute le mari pite telare. My friend, I wanna buy big archer and 1 milk, but I'm short with 5 rand. 5 rand is too much. Please, my friend, 5 rand. Oh look, 2 of them. Me tomorrow I'll bring 10 rand. I don't want to. Look. The talari. Bring. Thank you, my friend. Motherfucker. Good afternoon, everyone, and ma'am. Arutwi. O tla nkutlwa bjang wena ha o emella ho nka poison. O sa theha wena mosotho o nka ditamati tsa o bona. Thabo o reng wena? O tsene le papa ka tlase o sa lebala mokhala. Mina emanyana. Me mo sankhala ne. Ra itse wena le principal le radile. O week. Ona la mabeba o. O reng Thembi? Wena pontshise bana ba 80. 9 ebilane ka piti. Entse so. Kacheko ke tlo prepared speech ne, and then na topic ya kacheko ke word of the day. Word of the day. Febang le tshwane le palesa le sweng. Thank you. Uitsoke ngwanaka. And then ho butsi metlo ngare o tsubile o maketseng. A ke tsubile. Ke tsubile o feitsi palesa. Ko sekolong sa ho ke batla report ba re wena ka break. O jelly baby wena. Se ke tsa ko juku. Papa wa itsurile lo tse so. When every day wa tswa ka check pen o advertise marawa ha o ngare stofo sa 2 plate. Hero botso re o bala o khono bala boshiu. O faitsi di subjects tsotle. O palla ko crema essay. Marenga re o pele dipina tsa shebesheta. O pine engwe le engwe. Are tia mfana tia. Go ntapela wena. Akere a ona mosadi wa bobedi ka mo o tlo utlwa ka nna. O tlo paka dibeke tsa wa ya Limpopo. Akere go reka tse ditlhako tsa Steve Maren. Ma ankere wena o itse thata wena ke tlo di busetsa ka reka grocery, ka reka dilo tsa rena di wine le di cover le school bag ankere rata sekolo wena. Sanga le nna. Mal salval tonkom amanskral Moldova. Thank you. O tonki tsipini. La rasa di chichibo ya ke lena. Ke tshwere di max salena tsa June ne. La nchichimisa sham. Palesa 6. What's her? That's what papa wa o chabetse wena. Daily issues. Lerato. O bina Bacardi every day mara o style. Wa bona o shake up pate wrong. Style. Petros. Ko ene ba o file le bitso la bakekolo. And o faila fu. Wa bona o le premature nyana. Lethabo. O jona le ma teacher wena mara o style. Wa bona o clever ya bari. Kaiso. What's her? O gay ya style. A o gay wena o stabane. Thank you. Nthabiseng. O krile the highest ne. O krile 10. Le screamelang. A ona nthe thabisang mone. O sa le style. O ira go o apara size 10 o le ngwanyana. O asa krampampira ha go pala ha go ntle bo mmae ba mo emetse ne. Clearly a o nyo go tsena school. Pick up your socks, my matric. The future lies in your hands. Le di fatlho tse deck nkare di pitbull. Wana na ksa izuru o tikira khadi biko. Lo. Wana le rato mahae wa behavior ke ngwana o mo sharp. O dlala le swepi. O a ke tlo mo khala ke tlo nna le ena pila. Okay, thank you ma'am. O tloma bjang wena? Ke itse nna o ya sekolong wena o dlala zwep ba re o thwekela le ma teacher wa
O lwa le nna. O lwa le nna. Mpete. Ke dripeile. O lwa le nna nkere wena. O matlo halka wena. Tusang. Wona wa mpeta. Wona o mongwe. Bathong wena body ha o e bjang kan. Ha o tla bjana ke re bola morao. Ka dlala nna fatshe. Okay. Why ho tla wena di ntshi di feta feta o ka ketse. Ka dlala nka o thusa kang. O tlile karata. Why we ira no December fitla o jwa ma Nigeria ne. Ba bet. Oh god. Ka dlala. Bia mna na. Bia o. Oh, why always do that bia na. Ere ke bone mna na o ya left. Bia o mo sesane. Thank you. Couple of booties into ya pereng or ke frontal weave when. Maybe lan ke re ke sa tilulo. O se sento ne ola te tshireta ha. Nthe ba reng ke frontal weave ash. Baba, he ke ka me ya ka. Ya ho intse so. Ene on kan twene. Daily limit nyo re pepe kaya. Daily limit. No sa na high school. Baba na. Kira daily limit o nya go tshela tao e fitla bokae. Tao o tshwanela ke 500. Unfortunately ma bona tsamaile o tla bo pila next week. Ke serious no wa ke dla. Sharp. Chami, ha rona teng. Mashe? Le gae? Nna ke teng wa ho mofya a kere ke January. Libitso la ka ke nna Mem Cardi. Marangana la mpitsa Cardi B if ka botlalo. Ke tlo ba teacher lena LO and re tlo berekisana pile. A nkira le tshomi tsaka. Thank you. O lebeletseng wena kwena ma? A se BBL LO a kere la itso e sample. So topic ya no a re senya nako la itso ngwanyana o hola impundu le matswele and then if ngwanyana a holetseo e menor ke transgender and then mushimane o hola ntshona peke le eng hape le maboya akere so ha ono e ka le palla eo ke ntho re tlo irang ka term 1 ke tlo le fa project for term 1 hore ke bone hore le ready for matric akere o tlo buildela mpopo o tshantse o khona hore a ke tsebe ke tsubile go batla ka di 25 ka January otherwise o faila a ke la itse go university ba itlhoka LO a ro sekisana nna le lena ke tlo bua he kenyaka ona le textbook ona le Google any questions that's what I thought thank you ngahomofya Masha kwana Thembi o re bothata keng yo doctor mmelo ka o sharp wait o jeleng mabana ke jele pizza le di dang twins sisi asidlali la jeleng ke tla o tloela jeleng are tlhobola sekhethe so sa di rough dance o ire motete maru motshwareng ayo chomi o tswedisa bana tseo ditse o slow wena Shonjo. o mamina o ntshwarelang Okay. ke kae ke go mabitleng ke go stationing wa mpona re ke mo bano Ke nna John. eng John. o John chapter man 13 14 9 tsang ha visa we Ejo mama sbo ka o crash. wan crasha ke pa jenna Ka o zama ka mo apere ngaro le security. wan zama and ke metseng ke le security ke maitseng ke le security a witsi fashion this is chistaro o mmelo wa power bank o jini ya outler are tso zipel ke a lesong ka tsheko ke tlo ba tsena a ba nkitsipile zipel Mara una zipi mos. una nangara ke we that's why ke buditse papa hore ha ro flash so not lo kana spele ke se wena man a ba nkitsi Yo mara. a ba nkitsi sharp okay ke bien okay ke ba tsena bolela nnete
Ha, your mother can never. Yeah, and then on says shabose and utlina. Can you go sell kana lwena? Ke tla o bona later manaka. Rapunzel o matswele a ditennis o santena e tla go mmahao. Mama. Ha wa loya ke nyaki. Wa hana. Mo. Ka bona hore go byang mo. Rapunzel o tswile mashishi o itse nkare o itse thata yena. Okay, sharp he if o itse thata e isa go mshimaneng a ile o pharola yona. O bodi ya lebotlo la purity. Ke la ntho bona motho o paka kana ba no ntshitse metlo a khomo bula mafestere wena o di baby hanger mashishi ya tonki le na le senya go tsene o hlega ni Patricia o hlega o afro e transparent o molala wa leather le na le senya le nkira motho ka bolela wa bolela monna le na setlela ke mang o nko ya sharp nose o mmele ngare le botlo la Don Julio le na le nkira motho mo mpe ko office ne so ke tla le fa project e tlo le phasisana if you fail at site since you build the cards and then my cards since I swara mic so are jealous down. That's not all. Copy it since I can go bina so fail to deliver that at site. The same one tell you come on. Get I trouble. Well so time good about with la bullshit na be 18 no. On a le talent. Ke hloka ntho ka sana. Ene le nka bedroom tho sa tshepensa le morao. Bathong Dora Mongi. Helili pila le sa dumedisa e tlang. Dintang o daetsa wena o itse o pila nkare job bathong danking ke makeup artist no. Tjo wena nkare Kim Kardashian bathong makeup ha o re ke bo. Tjo wena foundation eo e detse o ya kae? Ke ya ka mo town ka mo bathong. Tjo ba tswalletse go taxing bathong lena danki. Sharp. Chomi hape nna ke re ke hona tsoa go le kafeng. Chomi nka nna dlala mbesho. Chomi hape nka re advertise samente sa o aga le botsa. Chomi nna ke re o tlala ka pontsha ditopo. Ka dlala nna ke go ya dileng. Wa ya ka. Bathong ke spoko la rasa lena mafele ke lena le bono ke kamera class. Le mo matric no lena dikolobe ke lena ne. Tse le tsa go gogoba ka mo 30 di fedile December. Langu no le totobetsa di book ne ke tlo le fa piti o titibela nna ha o bona re mo ke koluli one kam a wa fe so nyaka ngam mo go go biseng a eng kontle tu lengo ke tlo ngwa di sa test no ne o re nywe sa mathomo hempe ya o tshwana le meno gore why hempe le cream white na o ya paradisem o apere ma stockings ngare Cardi B o le hosh wa strip nna re re ga se tsipila ne batho ba ba so le tlontena ka pela ne ya le tlontena ka pela ba ba sangitseng ke nna memse rube marangana la mpitsa memse bete gore wa le mpitsa memse bete le tla bona go pele ne test ash wena ngwanyana wa headline tshwara ba phakise ne ke ra wena o lebelle go morao o tla nyalo anyways ke tlo le ruta mmetse ne ya a kutlwa le masha ka bolela wa bolela re nkgalano la hana o leng ka di bintsi tsa o bona wa e bira so re ka se fetse pila mone le tlo bona re wa e bang pitsa memse bete ne ke gogoba ka mo tete mo fatshe ke nna ke gogoba nkili one because why ke memse bete ene nywane na leng sebete languk yeah so nga se le ruti during the year because why le ma matric ene re ka spalle ke mmetse 2 + 2 ko calculating yo fa for danko konwa tene umjobo ngezakona ay kelemana kimi tsen sudelle ungutlwe ke re next man wa otla o mmelo wa carrots nna fase ene wena di piercing tsa o a di pila ne ngare batho ba le ba itha kwa podcalypto ba itse ka dala ngare Mr Bones o kwadile gwata nga o thusa kang Marlena le Richie le sa jumpis wait o ka sa ba riski ba sa NC wa tshwara beke Louis Vuitton Tjo motsepe o re go thusa kang o kilo change di number sim card tsena o se berekisang se kae wa rekisa ne e re go thusa go promote business if unya ka sephanqanqa R3 for 1 hour ausi a re promoteng makhuwa re supportaneng sa wa re kana lwena bia menwana hao be o mo no mo ngaro e di chile motle thank you
o lebeletseng baka vele ke imile mare ke itse papa ngwana wena wa mitse ga ona ngwana mare ke matla ira ngwana le wena o sefatlhao sa bontate rihana to tshurele ke Beyonce one mare wa tswane ma bona tsamaile tsa mo reka phae ko next door go na le watlo sharp. Mama. Yes, boy. Kgopolo o bolela le wena. Ke? I'm gay. O gay? Marao ka hao ngwanaka. Marao ka hao ira fela nkere. Yeah, o nyaka bra yaka. Wa nyaka. O sa kekeleza. Nna ke na ngwana wa strata ntswele ka motse wena. Sa kekeleza re. Kopa ke se diporokwana tsa hao ankere wena bushiu le gotlo wena. Re robetse wena le gotlo wa khukhuno ya kontle. Wa para le skin jeans o itse rona le mmele wa roll on ya Nivea man. Tompola isa ka pelo le ngwana ha o ka mone ntswele ka motse. Wa pele le jean jacket yaka. Hare e ba re ntswele ka motse wena. Ke nna mosadi ka mo wena. Warasa utlo. Utlo warasa. Tobol la kwana ke sa skol. Ikiste. Ka re mo ifeng teng ne? Ngwanyana. Wala sa utla. Ha ona le headline mo. O twa skop. Elena. A ke ra so ke mo society mo. Re ma se blank re le latetso. Ema mole. Modi, are opelang. Modi moharite. Tarang. Bathong Sara se tsokrile ngwana ha re mmone. Oh, punchunyunyu. Oh, tjo upila. Sharp. Tjo mupila nge. Tjo ni ha bula mola. Kere ke pudi ya savi. Tjo ba pena kere ka motswara mola. Tjo kere ke tla lumiwa. Yo, Wa te crea mara chumi. Wa te crea. mañana tú. O te creile no. Wena, kere mañana ne. O bile body ya hao nkare butsu ya Timbaland o ntshira light a ke khono bona. Ka mo nkgalano la o leng ka menjisi o. Mañana tú. Exam number ka kana keng. Chumi ngare kwena mo. Kwena ne. Okay. Ha di le bjana. E re nna ke nyaka lebitso la ka mone, wena o nyaka papa hao. Wabo, easy bia wabo. Tsa mo nyaka papa hao tlo lo ntena tu. Ka mmawa ke teng wait. Batswadi. Le kae makhoa? Re teng ke nna mem Gobeni marangana la mpitsa mem Sophie ankere ka leboa for le tlile sekolong le diphofolo di satane tse tsa lena. Di report tsa bana ba o phasa ke di bietse kwa batswadi kopelo solva ntsenyana ankere ka leboa. Maria a she mama Maria le kae? Re teng Maria a apare. Hey Maria wa ponoka ke komeiki mo ene ba mmitsa Phindi Maphendula a re ene o rutile ke mmae. So ke sa itse ke nnete na. Hey le tla solva na ha ankere ena Maria ke stlaela. Maria ke stlaela a ke se o irang ha ankere mara tseo ke tsa lapa ankere a she reporta o krile level 1. Ka leboa. Piti a she papa Piti le kae? Re teng hai Piti ena ke party ka mo. Ngwana o apara khavela a kitso re apara khavela mo sekolong ka break ke ena ba mmitsa le twini la Oman a kitso le o mene ke mang mara a staba ka e wanger thank you a she reporta hai papa ka lebo ke mang o Precious le ka a she mama Precious le kae re teng yo Precious o rata banna Mama Precious o rata banna. He ke mmotso ra khaone le bona a re. Wa bona kirang? Fela. Banna ba mo tshwara ene no ke nana ngare o imile ankere ke bona ka nko nkare sekhumelo ankere. Ka leboha a se reporta hai. Bana ba lena ke diphofolo hore why a kitsi ho itse lena ankere. Thank you the rest ko bala nna teleng batswadi ankere ka leboha.
ngingumnandi lento o mongwe tu ni hands up bathong ke fetso bitsa motho wa tla nkare o le gotle le ba le fileng red tax wa ya mama mmeleng ka re le box la wine ya Fourth Street okay wa perle all white snow white nkare moya o sa robalang ka coat wa di zoo wa trekking ya apostol wa lawyer no fats ka dala ke metsonne fatsa mel ira killing manjara are ke le a tshwe mitwela o ka ro le fele le ba le tshetseng ka dumo nna fats nka thusa kang o nyaka daily limit ke increase okay chomo joal manager chom ba tlo ipinyella ya nna so wa re ho nna fats wa la popo ra re ke skuta kante kwena ko bela litso la Nikki ala people will love you and support you when it's Chomi ka dlala sorry chomi ke fitlhise go bokae 10,000 o na le gap e re song okay beta molodi he okay chomi hupa metsi ntshele ka metsi plus wa e re o ntshele ka metsi plus wa visa jo o ka dile kwa ta chomi unfortunately system e fedile chomi ma bona tsamaile o tlatla ka usane ne sharp ummile wa skero bees in a trap ntato tsang kopolo sudelle o kare o nnotsi yo so all the things I did for you ke pretendang ka re ka fainta ke go bala mo gravelong ke pretendang ka re ka lla di tshila tse long ke risang tsone it was for nothing am I mpopo to you ke mpopo ko shop right o wilong o stretch o bule yeah yo babe hear me out o sampo hear me out wena o sfatlhe o sa rekere what yo babe I can o jola le YouTube ne o jola le YouTube some pizza baby wena o sa ngavisa eno explain eng abuti o explain eng no ntshisa ka batho wena o boarding ka re perfume ya go Avon o kanya a o bona ke mo tlaseng banong o beile mmeleng ka re coin ya 5 rand after moton ra setsa sankarabisa ashe since o wa mmeleng ka re le batlo la ene ke ena re distepile na nyolo botsa le phasise test le ngwetse mabana ka ntle le ntombi o beile mmeleng ka re barele ya KFC ela eronto mara a dire mzala wa flanke ha ngwanyana o tlhoma bang ke re peer pressure ke ngora adolescent are you crazy one rasetsa wena no onkgaloto wa listen go ngafisane anyways besides everything ke le tshwaretse ditaba tse pila bana ba ka usane ke tlo le fa project and a project ya thing sense le build pop and pop ten sense khona re buirala ngwetsala if a o bolelo wa fail it was nice meeting you my matric school sa lena sfedile ngir dangi Kata Majita yo yo Kata Haibo Kata Majita Kata Haibo Majita yo Wiraban bareke crutch o anon o mongwe tu ke majita wa para di paint medisa di gown tsa o ema ausi wa para all white ngare bupi ba 3.5 kg ya lion khopala o sutelle tu o mmele ngare sira ma gentleman ji phakisa o le theka la mbaula bari raban bari okay ke teng se riba se o sa o dronga ne o se riba ke sha o fise ke letsatsi nna fatshe ka tsela okay ke teng ga o thusa kang why o apere all white ngaro batho ba le ba o tsena kereke go skhweng ba opela shwelelele ko bela pas o tlira cut okay a o tshwara pasa so nna tsantse ke guess hore a ke Patricia o beleile ka 1965 idea e fella ka 1985 ka half khopela o tswene o namela taxi o botse taxi driver ko lata pasa o ye police station o ba botse re ke tlile satisfy o bue mo o kokote o nne fatshe a get thank you bye bye o ema marawa o ngare o irile tsipa tsamae ke re ke fihlile mo ene nna wa nkitse re ke motho di tsabe mara batho ba mo e ka re ha ba mpone hore ke namanyi ene ke douja ke Batunganza. Wala wala ta karbe out there. mara o e bone kota e ngare mmele wao
So wena vele bana ba hao ba 18 no ke shontho hao no entse so ka dala se longo khono rota o itse ngwana ha go thomo hola sasa next week in sharp babi ke gp over happy ngudule ke next so bana o eme never mind or nga o thusa kang aus emanya wena Maria kuko itswa go yena o ha feditse ha ya sasa yena o nyokotla mo motso ra mo sendela ha tse ono roga ya tsamaya tu how or nga o thusa kang sasa ya tsena ba no ngireng ke go rama phoso go molomang kone kire be ke mmotse ke re yo ona la o so mong wa body ya thupa a kra sasa ka dala lo khono ira go phone a witse go bya ngontle wa visanga wa we hore mo dieleng modimo wa rapia after mo nyokotla mo mboza mazeba ko bolo ya hayo o da so vutile monna abuti so you do tla mo tong rasetsa o gono ron o tsinyetsa nao body ha o ngare prevention o kukumile mo ngare pitbull after mo to rasetsana le ko bola le tlohe mo wena phakisa tu before tsa ke moya o bona hore body ya o ka pampiri tu ko bola mechi o lwanne ntwa o mongwe tu molemo hemme ausi o bona red carpet o bonang matheba wena khopolo shiane ne dangi ummile ngare palone okay o doa for bjao na fa tsenge dangi ngo thusa kang ntlira khat khopala pass ke why you frame it pass ile gana o God's favorite child ne ne libisela wa le monate wena ladies king ngare libisela fish oil tsa bia matsaho wira bafen shine ne matsaho wa le kane na korona na di chile dangi daily ile kai headline bano kera headline ke ya viral bia wa perdi tlhago tsa Mahindra hey shem unfortunately di khata di teng sunshine di fedile di khata shem di fedile ne tla bua ka usana ya tla bua ka usana ke bone motšhino wa ice cream ko ntla tsa motho wa ice cream nyana wa visa week hai shem ka mo hunka satani yo hunka le dibete bathong Ruby motswalle a ko bone okay o sa pere gaulo ena le dikolo tsa moroto o sa ithotela le no ke dimere le ba banyele mama a rata o betha o ithotela hey ka moroto ona ka o tshepa o legend bona le hotlo mara ntwa ha okay irizu ere go dumedisa ka ntlhela ne a sheba mpho gorilla o a se gorilla ke mwana hao yo Ruby bana ba lena ba tshosa yo nka re belegile ke banna fela nka re ba berekisa boshiu Ruby o byang mara Grace ke ngwana motho wena ke mara Ruby di sofa tsa o nka re mpeto wa o lapa yo mara selong re nnang ke hi tsekeleke o ke monao wena monao ke tsekeleke ba go ke tshwere ke tlala o itse la pele eng fedele tshotlo ka race le di beans ke tla ya pharotse le monnaka ke dumile sushi le saleng bakholo wena ntwa hao e tlhoka jiki shem Ruby ha ke sheba vusi R5 awe R5 o mongwe tu awe R5 awe patung no steng mo lining wena ka ro tsama ka wheelchair o nygo tsenela bana ba bang o special gang ka ro wena o pusha wheelbarrow au pusha korokor pusha wangarabisa ML re bonza ML ka dala diza blade ngagi ewa tshwara ke ba bona blanketel dangi pusha ntho ga du o mongwe asha au sibina bakari pele before go tsholela ne angire wa bona re ke lo sola R5 o ka se khone ira so
iro sa te tseisa plus o na le mara wa magima ke jwa nkgating gore o bitsa a nkga hemere o ka se kgone wa bona go tswa straight o na le khona ne o na le kwa ba rekisang dipizza sharp o mongwe asha o mongwe wa ke tshola ka letsogo le bola le robile ke ile bjang wena o nkwa sekhurumelo tlisa mo a o nyaki tlwela tshwarang bitsa le tetshuleleng a ke ra le nyaki tshomina le mmakaze le re letlhalane tshela thata tshome ya hape nyala ene tshomene ke lorile lenyala o itse nna lenyala le apere white wedding bjang re ke nate na shem chomi tshepo o rata o itse tshela nyana chomi o rata shem o itse e tla le chomi e tla chomi le ntse a o betha ga ditlapa o rata o itse chomare wa itse yo fela ka selwa ke mara la ratana ML la ke tlo bontsha moteto ko latileng o itse ma teacher a go sekolong sa wareng a re wena o bina Bakari everyday nna ngwana ka ke itse a ya sekolong wene after school baby ke change ba re dira so ka chefa e one eo ya o patlana a o bone re se gole mara o busy wa tangala enge o ya sekolong report ya hao nka re MC e testa mic ko lenyalong 1 2 2 2 1 2 1 1 o bontsha papa o tshwara wa fa mara ke apeile ne ke gadikile dibete plus wa dirata o di tshware ka menwana ya hao eo ya metete wa nkutlwa o di tshware fela o tlo nkitsipile o tlo kolmaka o tlo araka December o tle a o iselo wa nkutlwa a o iselo enna re a Durban o sala wa nkutlwa o tlo irang hape o tlo tlhakola mtsa e tla go di marona o tlo e tlhakola wa nkutlwa wa nyenyisa shempa mseta bo malume le hey wena nga ro nthobushiko o yemi mo bjana o mmile wa tripod o motelle yo long walk to freedom ko pele o jika ka bitsa motho ka zalo ntse serious bua nga o thusa ka kilo change dinamba ko pele ID o mpile karata discan ho ntebele zo bana Mr Bean o bona Zemba ne potato Patricia wa bona dinamba tsa o direng ke ngwana hao wa ngwana hao apere headband go di maltwadi style sa apesa bana ba lena di headband bana le matwadi bona no nka re ke Master KG walla ka tlala none lena nga re ntho bushu tswana le wena 068 956 859 o rata onion ne go utlwa ka lehano la hao le sirio ko polo bia monwana o apere le ditlhako tsa ngwana dildo ya lampola le da hairstyle ya hao ya mpola e ngopotsa Rebecca Malope kana ko tsae danki ke chentshitse ne o mongwe o emella le ka sphinya o bodile yo ka machine ndala etla tshumi bona balesa phata ngwenya e dintsanyi le la bora yo phata ngwena nka re wa nkolo wa fuls o ya kae o ke tswa di auto le Jerry ntse di auto o install ke mang ke te install yon tsa wena e dance nka re mirri ya hao tshwantse o buile saluni sa hao o dance ka o installa hora ore anyways chapone sa chomi hape ke re ke mmopo o lapileng chomi nna ke re ke mtsa e thapileng ke spoko ne maybe ke tshwana le chok botoi khala le bethansa sebete mo fatshe during the holidays ale sa bone motho mo holaleng tswalla mahana le nanga re mahotlo ne ntshandi no wena o nkgalo wa fonto tonya bjana o ja tlhapi thata ne garapao ke re ntsha lebo o mmele wa green pepper ba ipendut o nkgala ne ke butleleng tshomtsa o pretendela ramadun butswalela hano le wena ke re ntshandi no tsutsa ka lena sanga kong have emang before biti ke setse ka mapona ke mapona la se ho ntsha dibompha dibuka tse di setseng ka mapono nyo goreng sang ha fisha o ntshebe ya budi so len oman se o sitsing
Kiki. Mara ke re 3 times 9 or 6. Or 6 ya khona la na. Baby, ke mo tlaseng. Balani. Yeah. O tsedi nutsu wena ke. O mapenyula wena o phima pendula. Bomme ba go beseng ba ntsheya ke laughing stock nke ke thome njena. Eh? He ke re ke kwena. O ice spice wena. Eh? O thoma bjang mara? A ka o godisa bjang. When Jesus says nobody can say no. Utlwile ba reng go kuranteng wena? Ba re tokolosheng wena e thoeka ko motseng o mong. Mara itse nna ke jetse kurante feng ya matric result. A ke lwana o re na o bala during the year. Mara ko bona go groove sing kale kagaman kale gogolo ko re ke tse di gogolo. Di sunglasses sa o bona pila o tlo tenyaka ko kuranteng anke. O te kree. O tlo ntswela ka motse ifa wa phasa. A ke lwana go no bala boshiu ke sa o bone. Ke re ko nyakela batho ba o thusa wena wa o shapa ke every day ten ke batla go bona andileng gidi e tsweletse go kuranteng ke o tlo nyaka motse wa gago ko mokhukhung ko Skrillex. Thank you ka le zazama ale gogolo. Wena o fetsa neng hongwa o fetsa neng di exam tsa gago ka di 30 tsa November ka di 1 tsa December re ya Giyane ne ke re ya Giyane seasonal di plan tsa ko kwa wa birthday ya ka di 10 tsa December and then ka di 15 hona le mo phaso tshantse o beteng tshantse o sune khomo le pudi he batong when every year una le event ko kwa o sentse mmono na le 2 years o mo hopole ko kwa hao batong ngwana lena di plan tsa o ya kae eventeng ha o lape wena ha o lape na ena ona ntho e pile o tlo irang ko eventeng tla go le busy he batong ngwana ke re Giyane a go ra sa lwena o tlo paka machangane beke ka di 1 tsa December ra tsamaya re Giyane wa nkutlwa na o tla enjoy ya December hao le di cousins tsa go Giyane wa disi yeah so di tshomtsa go tsa o nwe sa bjala tse tsentse di emenyana December and then re tlo bua ka di 2 tsa January ya di 2 tsa January o tla ba bona mos he batho so you want to sell it wena o tswile ka 80 higher certificate you o ba khalile ngwana ka yo and then ba tswang ka B erroring B better and then ba tswa ka D do better ha o ba khalile ngwana ka yo ka o lewi hello ao se Maria na ngwana ka o phasitse o tswile ka 80 wa lena yo B shemo tla tripile next year ke eng B mina bachelor o phasitse o feta go thoba botle H o H o fate ne o H o fate o ha ka mo lebohisa ke style ne o bona pudi mo ke tsena le wena o bona tsena popo mo o fate on tloela ne he ke bua mo ke bona lo tse di tlile ne ntate tla utlwa ngwana ha o tswile ka eng bepa nangola ba go bepa nampethela stwetla bathong wena wa fitla o bya dilo tsa gago mo ka menwana o emetshetsane nka re thupa ya ko sekhweng ke robetse kwena ke tshomi ya ke mtla kwena o tlhoka meno maybe bano o mmele nka re khene ya shatheo a bodile ne ke mala ha o tla ba best friend le toilet we isa ka sunscreen ka ro montsho already o pampire fiabedi bano o thibang wa shota bwe ka 5 rand ere ke a fule ka ka fule 5 rand e tla ka mona wena ke stlhako sa Steve Madden so
Why is it Steve Biko? Hey, cash or card? Card, or extra savings. We reach him. Look at P. O matso ama deck. Nka triple deck ya checky and ko debones. Assist sleep sama. Hey, sleepy. O melo wa jack. O tope pentio ya hao ne. Ka sa ne ke amele lane na ke ra onyo go tsama le nna. O re ke junior ya hao le tekele ya Steve Madden. So ke nyako jika go mmale rato go society ne. Ke shile 100 rand mo bread binning. O tla reka sphatlo le material wa hable. Le coke. Yeah. Ene ka tshiko go apea stew sela sa hao le maotwana ne. Ka spice sela. Yeah, ke tla go ne ke bone. Love you. Ah, ma ona ka se di tlhatso di diana. Ha o go tlhatso di diana. Mo ke tlo tlhokofalang. Go gopola sho. Ke sweet. Ma o byang mara wena. Tla di tlhatso he. Mama. Na kenya ko bolela le wena ne. Kopolo bolela le wena hanyane fela. So first of all na kenya ko re ka leboga for o ntlhokometse since January until now. Wabo you've been there and I appreciate you ka rata as mama ka. Mara December hona o tlo ndroya. A kenya ko botsa maka so go tshwaretse le page le pencil because o tlo ndroya December ka shine. Le crayon a shi o tlo ndroya December. And then na ke go thipe hore le re tla kopana maybe ko Shoprite ko Strateng o ko Capitec o mfete fela ne o ile nka ra o nkitse like kopela December pretend ngare a ke ngwana hao ne maybe ka lucky nka tla maybe ke tilo lata jersey o toothbrush or something ne a ena ke go thipe sa le no hore o thoma I had fetso ho ngwala di exam tsa o tondro ya o tlo ndroya ene o sa bitsa maphodisa nka stimeli re tla bona la pila January sharp a o nyake a wa no ha per bolela hore a ona choice go tsamaya hore wa nyaka gore a o nyake ke tla bolela le wena January pile. Thank you mama ka rata ne o thoko vomila a deep thoko au si tlola ditlhako before tsena ka dlala nna ke le dilo tseo wena a o sena fatse wena o penti ya bonga nna fatse wena o re nka o thusa kang o nyaka go botsa gore mathata a wa bjang ke bophelo ba mang ke ba gago bophela ke nna so o sa itse mathata a wa itse gore ko reta house joe mara gore ko botse mathata a gago yo wena bophelo ba gago ke komiki shem ashe o sefofu bana o lebeletse nnomba yaka o sa lebelele moaf tek lebelela mo wena a bona ntwe era re o imile mara o imile ngwana pudi wa imile ngwana pudi because o robetse le rangwana hao a o ibone ntwe o ile ngwe re rong wa tsaya o loso yona yo a o se mathata a tlhoka modimo ne nna tlo mpalla le ntse ke le ngaka so ona le ntwe ka o tsang ke na le maka a o si pila lo hana body ya hao o khuna moronze fatshe he motha ka o lebella from distance o ka re wena o betha voso ka gala mara ke serious o na le mathata moshima so o kopeleng hape le hadimo nya betha rangwana a ba le nka o fa lona mara if la dima la mesa le tla go wena ngere ke game jap ori o mongwe tu jala a o si wa mmeleng ka re palone ya escort e deke khopala o sutelle tu he bana o na le gap ya long way to freedom nna fatse okay
o tlo irang ile ka karata o jwa manager yana igwe uphindze nka se re uphindze o sa phinde ene se nkhamaye o tlo dlala ka mbobo wena o dlala ka mbobo tlhopela pasa wa pere le skipa sa o ngena phine o le kae ka 2018 wena re betha kwara kwena Whitney Houston and I will kadala ape nna ke monna o nka se o rapele e bona daily limit daily o nkgalagano o sa bolelela mo pelaka ke re o nkgalagano tlhapa ka aqua eng aqua thank you ile ka headline o rata tabatsa batho that's why it's a mail headline now karata o a shimara mochina wa ntsha account number so o tla guess or account number o keng ne thank you tsamaya ke re tsamaya o mme le nka re take Steve Martin ram pa pa pam Ke mang? She pere sino she tseng. She pere le kape. man down ram pa pam It's out you. Get back to me. And then, what Mr. Pendi wa bengwa bere store vika dhola ke lo zaung. Ase dono ntwene. Ke sa tlhao ke black. Tla ka re tsetse bana ba go le di zombie re tshaba la magala. Tut. Mara wa bona ntwa e sa le mmele ke mahewa bodi. Tut. Ke eng ntwe? Ke hani irwang. E tsiro ka mara sopo. Tut. Tut. Ase perfume ntwe, ase doom. Ase spray sa toilet. Ke o beki. Tut. Cash or card. Di coin. So ke pakedi 5 rand se kana nna. Au si drama ya Thando le Sasha ya nshia o nketsa nako o mmele nka re gere ya taxi. So tsa dilo tse tsotlhe o di pake o ye go Capitec o tsentse di 5 rand tse gore di tsena bjang a staraka eo. So tsa di pampo tse o tsa banana o tsamaya. Thando le Sasha ke mang o tla se ha ona TikTok wena. Wa bona lo tsamaya ka le poptan la Nokia le la game ya Noha he Noha e jantele. Nangi bathong o mongwe nkane a tla tu if wa itse re tlo ira pasa o nnetseng mo a le tlo bya mmela le na di toothpicking ga re le mo beaching ne mesono le ne mesesane bathong wena o tshwana le Sima o itse o mitse Sima go TikTok ka dala nga ru Sima wa tlhanko shini ha o tshehi go bolela nnete nka ru Sima o a tlhanko Small Street Sima light ke serious kopala birth certificate wena lebitso la o ke le delele wait ko fa nickname ne kona Khwerentle why ke bona ka video why is o tlilo tsa picture ya pasa nka so kopelo ka memireo wena why o tswa cement na o aha boelo twela tlhola ntse unfortunately camera fedile baby re go tseya ka phone ya ka ne pause awa nunga ro mo sfakong a pause hape sha ema 2 minutes ne jaiva nyana mo ira zozota dance okay unfortunately pasao e hano tswa me bu skobo thato ta ba next week sharp o emetseng ngutile ke next bona wa sweta za monna fatse before punch mo nyela we atong wena lebitso la go kona Thando ne ya mma ke Maria Ngobena nke ya mai atong wena ko hudisitse o rato kaka o na le tlhwegima ba o bitsa Gundino mazwi no na le allergy ya mmeleke o sana le allergy ya mmeleke ya yo wena mma ha o sila o irela keke ya ba le mmele ko montši wa khameha ke o tswa o lo mo pinki o itse ke nna sepetlele o te rotela gore go koloing ka hopola ba kae ka hae ma o sa le teng papa hao nna ke jela le papa hao before mma hao o mbedile ka stele
Mawen. Apa na ke le mmahao. Na ke le mmahao mara before ke tloba le ngwanaka wena no le ngwanaka. Mpateng. Ai o ba dumedise ka hae ne. Lebitso ka ke nna Joyce. Ke nna Joyce ne. Ne ke le family friend ya hao until ke tota ke nna Manskral. Yeah, sapone. Papa wa ro kwatile. O nyoko itse ro papa wa kwatile. A o irile something and azanka o khopela tshwarelo. A wa khopela tshwarelo. So ke na le nako le di mong papa a re khopela tshwarelo. A shu papa. Ntate bolo yi bolela le. Bolela le ntate bolo papa o a shu sa motho. Batswadi le kae? Le nna ke teng ka leboa for le nghodisitse ne. Shout out to y'all. Much marato. Ke tshware buka le ball pen and then buka e na le ma blank page because le tlo ndroya shem ke sa ma December fitlile. Sheta. So na ke re buka ashi le tla ndroya ke tla di crayon if la di nyaka if le nyaka nkraisha skipa o buruku o miriri. So di tla thulana jana warange. Wirala. Bye. Amalanga mafani ke la pile. O mongwe. Wena on coming meet you. On ka khoya mo ke repa o kae biamlo tsao. Wa ngwana wa luile soft dress e pink ya pere le breadwood le cavel. He ngwana go la rata java la makala. E tla ka ntlela. Eno on ka condom ya banana yo. Are patela. Dangi. O mongwe. Upinze. What's it? How dala ka mbobo? O rekile le Mr. Alba. O tlhoka castor oil yo. Ya original ya o tlhoka taste. Tla ka mo. O aperle masanta so ya thwaso. E ring mo. Enter pin. Tata screen. O mmelo headboard. Dangi. O mongwe. Wena bupi bo tshwereng bo. Ngare body ya hao o buye mo. Ke tshentse tlhalohanya unfortunately re offline ke a breaking kuka bupi bo be kwa bo greleng. Dangi. Ena o nkgading ko yo. Miriam a o irite wena o push back. Wait why mmahao a tsamaya. O mo kwatisitse. Mmahao a re nako ba mo tshella mmu a wa mo tshella. Eta Masmo it. Wait why a tshaba. Mmahao. Are a mo no sa me. Masmo. Kang happy sa wena. Kang happy siya. O tla la smart bottle ka pirata. O so tletse mani. Ba fisa o dangala za motla di sa mafura. O sa tkutlele botlhoko mara. Ya o lethang di kolobe. La. Amen. Ko rahile o palla ko emela mafura imela. Matlalanyo a dire mzala. Ndangi. Le kae? Ke re le kae le tla koropa la utlwa. Ke tlo fa di test tsa lena tsa masepa metetaleng. Le tla te topela. Ke mango Smokey 3 Dimpho 1 Kamu 3 ke mango Margaret ke mang. That's why batswadi ba go file lebitso la makhalane. Aishian tlhalano ne. Ke Raishian 1 le hona ke lebitso. The rest re sa ngwa fisa. Le tloma bang future ke lena ma matric ngwanyana o tshang. Ka butsisa le rato o tshang. Ke re past tense ya stop ke eng or go. Ke go past tense. Ke go na. Mara ka break. Beba nolo. Darisa moteto wa nkga fish. O sa tundele botlhoko wena gay. Se o se itseng go tshwara ke bashima. O tlo apara chicken pen ka sharp nose le secret socks. Wa nkutlo. O ka sa pare wiki wena. Wena a ke bo. Le guy fela. Ke teng ke tlo le ruta ne. Topic ya ka tshego ke. Le sampotso re ka phinya lang stress man. O la bole la koropa ba botle. Good afternoon. My topic for today is life. In life, o tla nkutlwa bjang wena ho tsena ho nkga dibete le malana le mohodu le dibetana le dibibitana something na wena ne. Life is o rempe tunia bolella godimo
When the reason why you pay o jama tlapa is because o build the tombstone. Hey, bana. Adipuku. Ae, a re bolele Then jang? sankhala ke re wa bona ba ntho o le twadi. Life is not about living. Ira fela o tlhokofala. We don't die, we multiply. Thank you. Dumela. Le kae? Le nna ke teng. O pila bjang? O ntshwanna le Chris Brown, wait, nna ke re bile no tla America. O mo kae? O Motswana le nna. Jo ya, en Batswana bona ba na le pelo tse pila. Ba na le pelo tse pila bona. O na le Goldie. O itsentse mo ke itsentse Matswani. So, Peter Bray. O impuditse ka 45 rand market of 50 rand. I think because ka bona re ya with hape na go ke boltane. Peter hentsha wena ka re o a ke choose o shem ka motshepa o. So, o thomile ning Uber. Yeah. Hape ditori tse di tletse mo. Mara ke stelena a le tshwane le bona. Yeah. Yeah, ke no eventeng. Ke eventeng. Ba mbukile wa bona so anke ba no ke celebrity nyana sa bo. O diga kwa pele. Ai, ang kanong piamo, chume ke tona tang. Yeah. Sham. O mongwe. Wena, a o bona ho thapile mo. O mmele wa hablia one pipe, ko pelo sudelle. Okay. Wa thella mola wa nna so wa kobe hara o bitsa moloi o blame mang. Ke metso nne fatshe. A o marawa wa di chill. Go dra, nna fatshe sa tsa serious. Okay. Ko pela papa. Wena Jeanette. Go Jeanette na ba di busa khale yo. Go thusa kang. Outfit ha ya bora yo. Sila wa tlhapa then wa kaka. Ba bona go useless. Outfit ha we ba. Ke ka mabucha. Di di coaster red and white. Le butu. Awu usaka. Yeah? Onyo kwirang, onyo change number. We raising. Wa bona wa rekisa. Wa rekisa wena. Lena, lo to bula Hasham. Bia monwana. Menwana o ngare December tsela tsa nicknames wa ditse. O change mana la wena. Di number tsa mthediring. Wa pere skipa sa memboba o tutonya wena. Wa pere le wiki o tlhoka lazy. Apparently, system offline, kopela o tsamaya. Lo tla kwata, o pakile le skhale. O mongwe. Wena, o ka solohe ka pink le green December e so fiti. Tong Miriam since ke re kopela change tu. Dangi. Lo re ipa le phondo. Ausi, ke phakisa sopo ona. Ba no nnetseng. Wa tsaya o rato hema ne. Ke bona ka nko ngare sekhurumelo sa peanut butter ya black cat. Hema untso bya dilo motu. Ramaphosa. Kan wa hela to kraya sasa le reka dilo tsele sa ditloelang. O nwa Jacob Zone. O rata drink ko ngare. O stike ko yona. E bodile nte. That's why all so. O nwa cranberry. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Le rato shwela banne na ba molena. It's dry. Cash or cut. On a le karata extra savings. O botsitse ke ma. Jala to betsa o shupa o botsitse. O nompotsa. Ba no direng ke tlhabentshi e be party be moleko for wena. Tsantsa karata o sekelo pa. P. Ya decline. Ba no ke try happy. Ona nangare modimo tlo tlisa mangeloi a tlo tsentsa tšhelete steng. Ai bona o broke. Ke monna o tsepisteng ngake ka ba itse bona. So kopela o tse fight o kupumile Jacob se e itshulile mo. O paka dilo tse ko di krileng. Tlo ntwela maseba. Danki. Miriam change tu. Onyo. Malume,
O tshware ke tsetsetse phakisa tu. Paka off. Hey fam, this brings us to the last part of the best TikTok videos tsa Space Anza. Go go di tsore tse ke di videos tse di tsheisang. And yeah man, thanks to everyone who managed to watch from beginning until to this point. I really appreciate it fam. And to follow Space Anza, just go into the description below. Otlo kry his details where you can find these videos and where these videos are being sourced from. You check. And yeah, man, as you know, on each and every video, we're gonna do a Bible verse and we're gonna do a short prayer. So for this one, we're gonna be doing Psalm 23. And after here, we're gonna be doing Our Father, which is a short prayer. Hopefully, you know the prayer by now, fam. Psalm 23. The Lord is my shepherd, a psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Forever. That was Psalm 23, Psalm 23. So now we're going to be doing a short prayer, which is Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who have trespassed against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory belongs to you, my Lord. Amen.